Tajni detalji ugovora Miljane Kulić i Filipa Cara, uzeće mi 10 meseci života, izlazim bez novca. Greške ih skupo koštaju. Aktuelni učesnik 5. i poslednje sezone realitija Zadruga Filip Car iz prošle sezone je izašao bez prebijenog dinara zbog velikog broja kazni. Međutim, agresija i nestalni karakter ovog zadrugara se ne menjaju, a on je progovorio sa Miljanom Kulić o ugovoru koji je potpisao sa produkcijom Pink TV. Dođem ovde po drugi put i nisam zadovoljan, istakao je Filip, aludirajući na nedavnu kaznu koju je dobio u realitiju. Prosto nisam zadovoljan sa ugovorom i ni sa čim. Ništa nije dobro, žalio se Car, a Miljana se nadovezala, ovo je bivši verenik Jovane Joksimović, ostavila ga je zbog Željka, a u celu priču je uključena i Karleuša, što se toga tiče toga, nemoj da se brineš i ja sam se za asterisk bala, priznala je Kulićka o svom dogovoru sa produkcijom. Uzeće mi opet 10 meseci života i izaći ću bez novca, zaključio je Filip. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.